umuriro urakabyanga bikonde. Abarundi barurwa mu bihumbi 21 bamaze gukandagira Karemi ndetse n'abafardese ubwo bafatanyije urugamba. Murabyumva ko nabari benshi ndetse na Baraka no rugamba bagiye gutangirira kure. Benshi bibaza impamvu batari hano Uvira rwagati kuko 23 yamaze kuhava birayoberana mu buryo bukomeye, ariko nyuma na nyuma byaje kumenyekana neza ko bashaka gutangira 23 ngo kuko bakeka neza ko azatangiriza urugamba ivuye mu bice bya Fizi. Ibi ni ibikorwa byatumye ibintu bisubira urudubi nyuma yuko bigaragaye neza ko imigambi ya Kinshasa ikomeje kwiyongera butitsa, ariko noneho igamije kugira ngo 23 imeneshwe mu buryo bukomeye itazongera kugaragara mu bikorwa byari byo byose. Biravugwa neza ko abasirikare barwa mu bihumbi bingana gutya bagamije kongera kugaba ibitero simusiga kandi bikakaye kuri 23 hagamijwe kugira ngo higarurwe ibindi bice. Ibi ni ibikorwa bya gisirikare karundura ubutegetsi bwa Kinshasa burimo kugenda bushaka kugira ngo butangize bundi busha nyuma yuko ngo bubonye ijambo ngo n'uruvugiro. Ese byifashe bite? Reka tuze muri amakuru y'ingenzi cyane kandi akomeye tugusesengura uko bimeze imbere ku rugamba, tuguhereza n'amakuru yibanze akomeje kumvikana. Hagati aho ubutegetsi bwa Gisekedi bwariye Karungu mu buryo bukomeye. Urwego rusha rwitwa CNC urunguru rukurikirana ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'amatelefone abaturage batunze imbere mu butegetsi, rukorera mu biro bya perezida muri presidence rwahawe ibikoresho bisha muri iyi minsi ro gukurikirana buri mujenerali ndetse na buri wese ufite ahuriye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bitewe nuko ngo ubutegetsi bwa Gisekedi muri iyi minsi kuburinda bisaba igiciro gihambaye cyane. Biravugwa neza ko abasirikare ndetse n'abaturage yewe hatavuyemo n'abarwanashaka ba 23 bari gukurikiranwa cyane mu buryo bukomeye hashingiwe kuri message ndetse n'ibiganiro bagirira kuri telefone. Nibatarya ngo bari menge bari buze kwicwa ahubwo bose bashire, nyuma yuko bigaragaye neza ko ubutegetsi bwa Gisekedi butakizeritse na rimwe, ariko noneho ibintu byasubiye urudubi. Turagaruka kuri iyi ngingo tuguhereza amakuru akomeye cyane. Noneho ibintu byakaze, ababirigi abarusiya binje mu rugamba ku butaka bwa Kongo, barimo gushaka ikintu gikomeye mwese mutari muzi. Biravugwa neza ko nyuma y'igihe kinini bakomeza gukomanga ku miryango ibafungurira neza ubutaka bwa Kongo, Gisekedi ari Davos mu Busuwisi yongeye kubihuhura mu buryo bukomeye, ku buryo byagaragaye neza ko imigambi kandi minini igikomeje. Biragaragazwa neza n'ibikorwa byinshi akomeje kubarizwamo, ariko yibanda mu kugerageza kuzana ubwo byinshi muri rugamba. Ibyo benshi bavuga neza ko bishobora gukurura imvururu zitazigera zishira ku butaka bwa Kongo. Mu rugamba rushya kandi rusa nk'urukomeye rugiye kurwanwa, mwitegure neza ko ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi. Reka twinjirane neza muri amakuru akomeye kandi yihutirwa cyane, ni ku mutekano, politiki na diplomasi tugiye kwibandaho. Ni amakuru akomeye cyane akomeje kuvugwa. Ikaze mwese inshuti zacu z'akadasoko muherereye hose, twongere duhure maze tubane ahangaha ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Ibuka gukanda like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri zi update n'amakuru yihutirwa tugiye kugarukaho. Igikoba cyacitse, urugamba nibwo rwatangira neza ku butaka bwa Kongo, kuko aho bigeze nta washidikanya neza ko ibintu aribwo bigiye kuba bibi. 23 intare zasarambwe noneho bariye Karungu mu buryo bukomeye. Abarundi, abasirikare ba FARDC, abacanco ndetse n'abazarendo barimo kwikusanya ubutitsa ku bitwaro byabo byinshi bahawe na Kinshasa, bikusanyirije Karemi ndetse na Baraka. Biravugwa neza ko bagiye gutangiriza operation n'ibikorwa bya gisirikare. Ubwinshi bwabo n'ibikoresho bya gisirikare bahawe biratanga isura nini kandi ngari yerekana neza ko ngo bagomba kwahuranya bahita batwara iyi teritwari ya Fizi yose burundu. 23 ngo ntigomba kwabarizwa kuko ibikorwa byabo bya gisirikare ngo bishingiye kumenasa ndetse no kumenesha 23 burundu, ntibarizwe mu bice birimo Makobora ya mbere na Makobora kabiri no mu misozi hegamiye. Ni ibikorwa Kinshasa maze igihe kinini itegura hifashishijwe abahanga ba bya gisirikare, nyuma y'uko ngo babonye amakuru meza kandi akomeye agaragaza ko 23 kuva Uvira ari umutego ukomeye cyane wo kuzakomeza ibikorwa bya gisirikare byerekeza muri za Karemi ndetse na Baraka, ariko noneho ngo itongeye kwifashisha ibice birimo za Uvira ngikazabikora mu rwego rwo kugira ngo ibone ibice binini genzura, ariko noneho Uvira isigarimo hagati ku buryo izaba yaragoswe abasirikare batazabona iyo bahungira nibaramuka bagabwe bitero. Ubutegetsi bwa Kinshasa aho kuzana abasirikare muri Uvira babategetse kujya muri Karemi ndetse no muri Baraka mu rwego rwo kugira ngo bahagarike abarwanyi ba 23 ngo bari mu mipango binini kandi migari
ubutasi ngo bugaragaza neza ko ibyo bikorwa bya gisirikare byagombaga gutuma Kinshasa itakaza ibice binini biri kwerekeza muri ho Katanga, ibyagombaga kugira ingaruka ku bukungu n'umutima wa Kinshasa ujyanye n'ibikorwa bya gisirikare. Ibi rero ngo nibyo bigiye gukura urugamba rushya benshi bemeza neza ko ngo rugiye kubinjyana muntu mu buryo bukomeye, rukanahindura byinshi mu bikorwa bya gisirikare karundura biri maze iminsi bibangamiye Kinshasa. Benshi bakurikirana hafi ibyo bikorwa bya gisirikare ariko noneho hibandwa ku migambi minini igomba gutangira, bemeza ko 23 nubwo yavuye Uvira kuva ku 18 z'uko kwezi itigeze igenda ngo yicare yifate mapfubyi imenye neza ko ibikorwa bya gisirikare byarangiye, ahubwo ko yakomeje imipango minini kandi migari y'uburyo cy'urugamba rwakomeza ariko mu sura nshya. Ibi bikaba bitabangamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa babo bagaragaza neza igikwiriye gukorwa. Mu rwego nk'urwo ngorwo, General Sultan Makenga amaze iminsi apanga ikarita yeruye kandi ikomeye yo kongera gushegesha Kinshasa. Tombe nshya n'ibikorwa bya gisirikare bishya nibyo byari bigiye kumvikana, ariko Kinshasa nayo ngirasa nkaho ibyamye amajanja mu buryo bukomeye, ku buryo urugamba nk'uru ngoro bagomba kuruhuriramo maze ubundi bakarwana bagaragaza ushoboye nk'uko byari bisanzwe. Abari biteze ko urugamba rushobora kurangira vuba, ibyo byo rwose ngo musubije amerwe musaho kuko ngo nibwo rwatangira muri iyi minsi. Operasiyo zikakaye, ibikorwa bya gisirikare bisa nkaho koko ngo bigomba gutuma noneho operasiyo ziba nyinshi. 23 nibwo iri kuzitangiza, ibyo benshi bivuga neza ko bishobora gutuma ibintu bisubira urudubi uko byagenda kose. Ubu tuvugana abasirikare ba Kinshasa byibura barenga 60,000, abasirikare b'abarundi barenga 21,000 bavanze n'imbonerakure bavuga ko zitanitoje imirwano, abasirikare barenga 15,000 b'abacancuro abano bifatanyije muri operasiyo simusiga kandi karundo yiswe Sokora kabiri igomba gukuramo 23 ngo muri ibyo bice ndetse no gucunga umutekano w'ibice bitaragerwamo n'abo barwanyi mu rwego rwo kwirinda ko batera intera ya nyuma ishobora kubageza ku ntsinzi y'agatangaza. Ubutegetsi bwa Kinshasa burimo kugeza muri iyi minsi kuba bwamenasa ndetse no gusubiza inyuma 23, ariko mu kigoranye cyane muri iyi minsi bakubitanye nacyo no gukubitana n'urukuta rukomeye rw'abo barwanyi inyuma y'iko bagaragaye neza ko nabo batigeze bicara ngo bifate ko batazigira bakomeza operasiyo. Ubu ibikorwa bya gisirikare bigamije kwigarura Uvira byo byamaze gutangizwa ku mugaragaro, ibyo benshi bavuga neza ko itazigera ivira amaho, mu gihe biri kugaragara neza ko icyo bari bashaka gutega Kinshasa kiri mu bikorwa by'ubwicanyi, ubugizi bwa nabi ndetse no kubuhagarika nk'uko imiryango mpuzamahanga ngo yaba yarabyirengagije. Ibyo kabiri byo bigiye gukurikizwaho. 23 irahiriye rwose yemye ko itazigera ireka ngo abantu bicwe kandi irebera, mu gihe yagakwiye kugira icyo ikora igatabara abaturage ku mugaragaro. Ibyo benshi bita neza ko byatuma ubwicanyi, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ibindi byinshi byateguwe na Kinshasa bihagarikwa noneho kuko byari maze iminsi byarahinduye isura mu buryo bukomeye. Ubu tuvugana operasiyo za gisirikare n'ibikorwa bikomeye kandi by'ingenzi byibanda neza noneho mu kuba 23 itangiye kuneka ndetse ngo inamenye neza uburyo cyongera kubabaza wazarindo mu buryo bukomeye. Byatangijwe intare za Sarambwe ziryamiye amajanja ku buryo isaha n'isaha mwumva ibitero bikaze kandi binini, ibyo benshi bavuga neza ko biri bushigishe Kinshasa n'icunga nabi. Hagati aho ubu byakomeye i Kinshasa. Ubu noneho urwego rucya rwitwa CNC rwaciye agahigo mu buryo bukomeye mu gukurikirana amatelefone arimo y'abashira ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga n'abandi barwanya ubutegetsi bwa Kinshasa bamaze iminsi ngo bidegembya mu buryo bukomeye. Uru ni urwego rushya bivuga neza ko rugenzurirwa imbere mu mutima w'ubutegetsi muri Presidence muri Paris des Nations. Ni inyubako ikoreramo Perezida Felix Antoine Tshisekedi, umuhanga mu by'ikoranabuhanga wahawe uru rwego, arimo gukurikirana abasirikare bakuru ndetse n'abandi bivuga ko bavuga nabo ubutegetsi ariko ngakibanda kuri telefone z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Harimo abayobozi ba 23 urugero nka Corneille Nanga abavugana nabo ndetse n'icyo bavugana. Ubu ni ibikorwa by'ubuhanga n'ubumaneko buhambaye cyane bumaze iminsi bwumvikana imbere mu butegetsi bwa Kinshasa. Abajenerali benshi bagiye bafungwa barimo ba Mayanga, baciwewe n'abandi bamaze iminsi mu makasho. Uru rwego rwihariye bivuga ko rutagira icyo bita kasho, ariko ngo abantu bafatwa kandi bagafungwa bakorana n'inzego nyinshi kandi zitandukanye n'urwego kabuhariwe rurinda perezida. Aba bose bafatwa bajyanwa gufungirwa mu mahoteli n'ahandi hantu hatazwi mu nzu ziri safe house ziba ziri Kinshasa. Bikabiteza ikintu cy'ikibazo gikomeye mu gukora iperereza ndetse no kumenya neza akantu ku kandi ku cyo bavuga. Uburinzi bw'ubutegetsi bwa Tshisekedi bwiyongereye nyuma y'uko yabonye neza ko iyi ngoma ye adashobora kuzayirangiza adakoresheje ingengo y'imari ihambaye cyane mu kugerageza kurinda ubutegetsi. Nanone kandi kugerageza kurinda ubutegetsi bikubiyemo kukuba ari ukugenzura abanyekongo mu buryo bwari bwo bwose bushoboka, burimo ubwo kuri telefone ku buryo nta mugambi wari wose ushobora kumucika ngo ugire aho nyura. Kugenzura ibiganiro
ibiganiro by'abategetsi habivugirwa kuri za WhatsApp ndetse na telefone ni ibintu byazanwe mu rwego rwo kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bumenye akantu ku kandi kuko byagaragaye neza ko Gisekedi muri iyi minsi ashaka indi manda kandi atifuza kuyihusha. Ibyo benshi bavuga neza ko bishobora guteza ibindi byago bikomeye. Rero kutaneka ngo amenye amakuru y'ingenzi bisa nko kwicarira igisasu imbere mu butegetsi kuko ari abasirikare benshi kandi bakuru batumvaga neza iby'imiyoborere ndetse no kupanga urugamba. Abajenerali benshi bamaze igihe kinini bafungwa bateje ikibazo gikomeye, hari n'abagifatwa kugeza kuri aka kanya bashinjwa ubugambanyi, gushaka gukora perezida ndetse no kutumva neza iby'amabwiriza n'amategeko atanga imbere ku rugamba. Ibi byakuruye urunturuntu binatuma nanone kandi humvikana inkuru nyinshi zagiye zishinja ndetse zikanagaragaza neza ko ubutegetsi bwa Gisekedi buzarimburwa n'ababurimo, ibyo yatigeze na rimwe kugeza ubu kano kanya ha umwanya ukomeye, ariko nanone ngo bimugireho ingaruka ku rwego rukomeye kuko yumvise neza ugutaka ndetse no kurira kwa benshi bajyaga bamubwira ko ubutegetsi bwe buzarimburwa n'ababurimo. Hagati aho ubu noneho ubu birakaze, Ababiligi, Abarusiya, Gisekedi abagaruye mu rugamba. Iyi ni inkuru yihutirwa cyane, ni special mission. Ubutegetsi bwa Gisekedi ntabwo bunyurwa. Ubu noneho nyuma y'uko buzanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko noneho bukasutumiza abacancuro, Uburusiya bugasa nk'ubwigijwe ku ruhande ngo barabona neza ko nta kintu bwakoze ngo mama 23 ngo nireke kuva mu bice yari yaracakiye birimo ibikomeye bikirya Kinshasa, ubwo no mujyi wa Goma ndetse na Bukavu n'ibindi bice bibushamikiyeho. Ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga neza ko bitagomba kuguma muri abo barwanyi kuko babona neza ko ngo biteje akaga. Minsi baratanga umuburo ukomeye cyane ko abarwanyi bagomba kuva muri ibi bice ku buna bwiza hakurikijwe ibikorwa bya gisirikare maze iminsi bashaka kugabwaho uko byagenda kose. Operasiyo nyinshi zateguwe kandi zikomeye zagaragaje neza ko abarwanyi uko byagenda kose bateguriwe misiyo zihambaye zigomba kubakura muri ibyo bice, ariko nabo kwihagararaho kwabo kwakomeje kugaragazwa nk'ikintu cy'ingenzi cyane kitagomba gushigurwa uko byagenda kose. Kugarura Abashinwa ndetse n'Ababiligi bakomeje gushikama byagaragarijwe Davos mu Busuwisi mu nama iherutse kwitabirwa na Gisekedi, aho yagaragaye aganira n'abayobozi b'Abarusiya ubundi akaganira n'abayobozi baturutse mu Bubiligi. Ibi bigaragaza imikoranire ngihwitse ngifitaniwe hagati y'abafatanyabikorwa babiri ari bo Bubiligi ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ububiligi bwanze kuva kuri Kongo ko byagenda kose, baracyabafasha mu rugamba ndetse no kumenya neza iby'ibikorwa bya gisirikare. Bavuga ko bashyigikiye ubusugire bw'iki gihugu ko butagomba kuvogerwa kandi ko ngo bazakomeza gukurikiranira hafi by'amakimbirane n'ibikorwa bikomeye byumvikana imbere mu butegetsi bwa Kinshasa. Ibi bikorora icyo biturunturuntu ndetse no kwirwikeko ngo bigaragaza neza ko urugamba n'ubundi rugihari, ibikorwa bya gisirikare n'ubundi biracyakomeye ko byagenda kose, ngo mwitege neza ko urugamba rutigeze rurangira, ibintu nibwo byatangira. Si ibyo gusa, abategetsi ba Kinshasa barekanwe mu buryo bukomeye, baremeza neza ko ngo badateze na rimwe gutanga agahenge kuri mama 23 by'umwihariko nyuma yo kunanirwa kugaruza Uvira hakoreshejwe imbaraga za gisirikare. Barimo kuvuga ko bagomba kwifashisha indege zitagira abapilote barimbagura buri bikorwa remezo byose byagira akamaro mu kugenzura ubucuruzi ndetse no gukomeza gutuma ngo uyu mutwe wiyubaka. By'umwihariko nyuma y'uko bananiwe kugenzura Uvira batangiye gusekuza ibikorwa remezo drone hakoreshejwe ibibombe birashwa. Ibi bikaba byagaragaye kuva ku munsi w'ejo ubwo humvikanaga iraswa rya Porte Karundu nk'icyambu rutura gituma ngo ubucuruzi bugendeka hagati y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu. Ibi bikaba byateje ikibazo mu buryo bukomeye, bikanerekana neza uburyo ki ubuyobozi bw'abaye na Gisekedi ngo bumaze kwimakaza umuco w'ubugome ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bidaha agaciro abanyekongo kandi bigamije kubahombya mu buryo bukomeye. Hibazwa ibikorwa remezo nk'ibi ngibi bisenwa n'impamvu ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangiye gukoresha ibikorwa bimeze nk'iby'iterabwoba, icyo bizasiga ku butaka bwa Kongo kikabirana. Abasesenguzi baremeza neza ko iyo umuntu yatsinzwe atangira gukora ibikorwa byitwa iby'ubusazi. Ese bahera kuki? Turaje tugusesengure neza iby'urugamba rwo kunanirwa kwa Kinshasa ndetse n'abafatanyabikorwa babo byanatumye Ndayishimiye yiheba mu buryo bukomeye, bikabiri kumusunikira kwemera neza ko ngo agiye kuzagabwaho ibitero ndetse kadashobora kuzarenza 2027 kiri ku butegetsi. Mbese byamaze kuba kavuyo mu buryo bukomeye. Izi ni inkuru ebyiri zihurijwe hamwe turibuze gusesengurira mu mujyi umwe maze ubundi tugaguhereza amakuru anonoseye mu buryo bukomeye nyuma y'uko tuyatohoje imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano. Muri aya makuru yihutirwa cyane tugiye kukugezaho. Hagati aho ubu noneho birakaze, ntabwo ubutegetsi bwa Kinshasa buzigera buhagarika urugamba. Barabifata nk'intwari ikomeye cyane ngo gukomeza kurwanya u Rwanda na mama 23 nyuma y'uko bigaragaye neza ko ubutegetsi bwamaze gutsindwa mu buryo bugahatirwa kujya mu biganiro ndetse no kwemera imishyikirano kuri mama 23. Ibyo Gisekedi arabifata nkaho ari ikintu cy'ingenzi cyane agomba kuzakoresha nk'ituro
turufu abitinza nyuma y'uko ibiganiro bikuyidoha akaba ashaka kubijyana muri Angola ariko no mu buryo bufifitse birateza ibibazo bikomeye cyane ngo bizatuma ubutegetsi bwe busenyuka mu buryo bukaze. Turaza kugaruka kuri ingingo karondura tuyisesengurire hamwe maze ubundi tumenye neza iby'amakuru akomeje kumvikana ni imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Tugiye kwinjira neza muri update n'amakuru yihutirwa neza. Ikaze mwese inshuti zacu z'akadasoko mperereye hose, twongere dore maze tubane. Uyu ni umuyoboro mushya wa Kigali Up Info ariko no tukaba twawuhinduye tukawita Rwanda Focus mu rwego rwo gukomeza kubagezaho amakuru yihutirwa aho muri hose. Rero ni muze tubane, niba uri mushya akaba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane udutera inkungu kandi like ndetse na subscribe maze ubundi dukomezanye neza muri update n'amakuru yihutirwa akomeje kumvikana imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana ubutegetsi bwa Kinshasa ntibuteze na rimwe kureka kugaba ibitero kuri M23 bikoreshejwe indege zitagira abapilote ariko nto zimwe ziri ku rwego rwo hejuru kuko iziciriritse zose ubutegetsi bwa M23 bwazifatiye umwanzuro kuko zitajya zirenga umutaru zitarahanurwa. Bigatanga isura ikomeye cyane yerekana neza ko ngo hagomba kwifashishwa izindi mbaraga zihambaye zitagirwa na M23 arizo ndege zumvikana kugeza ubu zigengo gutuma menace nyinshi kandi zikomeye zo kugira ngo ubutegetsi bwa M23 bwangwe mu bice bagenzura by'umwihariko muri Sud Kivu bitangira. Ibi byatangiranye n'ibitero karundura byamaze gutegurwa kandi biri gushirwa mu bikorwa. Ni ibitero byifashishijwe drone za CH4 zigendera hejuru ku muvuduko uhambaye cyane udashobora gupfa kubonwa n'aba barwanyi hifashishijwe ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga rihambaye nabo bafite barwanisha imbere ku rugamba. Ibi bitero bigamije kwibasira ibice birimo nka Uvira, agace M23 ngo yagizemo influence idasanzwe ndetse kikangwa n'ubutegetsi biri aribwo ubwa Kongo ndetse n'ubwo Burundi budatuje kubera ifatwa ry'aka gace kuko abarwanyi ba M23 ntibigeze bakavamo. Ibi byateye Kinshasa ngo gukora igikorwa cy'ubugwari cyane nzwe mu buryo bukomeye ndetse ngo n'ibihugu bimwe byoherereje ubutumwa Generali Neva, ibindi ngo byoherereza ubutumwa Felix Antoine Tshisekedi bamubwira ko ari gukora ibikorwa by'ubugwari bukomeye gusenya igihugu yitwaje ko ngari kurwanya abarwanyi ba M23. Babigendera ko nyuma yuko barashe ikiraro cya Porote Karundo ndetse no ku cyambo bekanatangazwa neza ko ngo baviziraga nka mato ya M23 aparika muri utwo duce ngo kuko ngo yihishaga munsi y'ikiraro. Ariko ibi byose biza kugaragara neza ko ari amakuru y'ibihuha igisirikare cyakiye adafite ishingiro kahubwo ngo bari guca ubuhahirane hagati y'ibihugu birimo Burundi ndetse na Demokarasi ya Kongo. Bikanagaragazwa nanone kandi ngo n'ibikorwa by'ubugwari bigaragaza neza ko ngo urugamba rwo kunanirwa gufata Uvira rwababanye imberenge ku buryo noneho ngo batangije ibikorwa bisa nka hari by'ubwihebe mu buryo bukomeye. Tshisekedi n'abambari be nyuma y'uko batangije ibitero bikomeye byahereye mu bice birimo za Makobora ariko bikarangira bapfanye bakanatekereza ubundi buryo bwo guhera ibitero mu Burundi bace muri Lake Tanganyika ariko M23 ikababani bamba bakifashisha imbaraga za Tanzania nabyo bikarangira babonye neza ko ari mission impossible kuko M23 yamaze kugira ubwirinzi buhambaye cyane butapfa kurijegajezwa mu buryo bwari bwo bwose bushoboka. N'ibice bari guheramo biri hejuru ya Uvira byose bikaba bifitwe n'abo barwanyi. Byabaye ikibazo gikomeye n'ikiraro ntakuka berekana neza ko gushitura aba barwanyi ari ikintu gihambaye cyane ndetse ubutegetsi bwa Kinshasa butapfa no kwisukira mu buryo bwari bwo bwose. Ibi byatanze umuburo ukomeye wuko M23 rero yamaze kugira ubwirinzi budasanzwe kandi noneho gushiguka mu bice ndetse no kubivamo ari ikintu kibi cyane rwose itapfa gutinyuka ngo bihereza ububasha ubutegetsi bwa Kinshasa bwo kugira ngo none abaturage batangire baburabuzwe maze ubundi bangu ubutegetsi. Ariko icyo ngo ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze butekereza n'uburyo kibazajya bakira ibyo bikorwa mu gihe bazi neza ko bikorwa na leta ya Kinshasa. Usibye kuba ngikora ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bigamije gutangiza ibitero ndetse no gushaka kwigarura ibice ariko bigaca mu nzira itari ya nyayo yo guhangana kwa gisirikare. Bimaze no gufata indi ntera ku buryo abaturage bemeza neza ko Tshisekedi n'abakorana nabo bose bamaze guhinduka bicanye uruharwa bitewe n'ibikorwa bishoyemo byo gutangiza ibitero rutura kandi rukokoma ngo bigamije kurimbura abaturage aho kurimbura M23. Kugeza kano kanya n'ahantu hagabwa ibitero ntaho haba hastahuweho aba barwanyi cyangwa se ngo hamenwe amakuru y'ingenzi ashobora kugeza byibura kwicwa ry'abo barwanyi, ahubwo batagitinga ingo z'abaturage ndetse n'ahantu baba bahawe amakuru atizewe. Ibi bigatanga icyerekezo cyemeza neza ko igisirikare cya Kongo gikora nta makuru ndetse gukoresha abacancuro no kurimbura abaturage ngo kikaba ari igikorwa cy'ingenzi cyane bimikirije imbere. Gufatwa kwa Uvira kwabereye ihwa n'ikibazo gikomeye Burundi ndetse bibera ihwa ubutegetsi bwa Kinshasa ariko Neva we byaramutitije mu buryo bukomeye nkuko twabigusezeranyije. Ni inkuru ebyiri zisa nk'izifatanye. Ubutegetsi bw'u Burundi
Burundi bwemeza neza ko bwamaze kugira insekirite mu buryo bukomeye nyuma y'uko bushikingiranyijwe mu kazu ka bwonyine kuko imipaka y'abahuzaga na demokarasi ya Kongo yose bamaze kuyamburwa iyo basigaranye nayo iri hafi na za Baraka bigoye cyane abaturage ku buryo imihahirane rwose idapfa gushoboka muri ubwo aribwo bwose bushoboka nishobotse ikaba idatanga umusaruro nk'uko byagendaga baciye ku mipaka ibahuza n'amaguru bashobora no gucamo mu buryo bw'imodoka. Ibi byateje ibibazo bikomeye birimo economic crisis iboneka imbere mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nanone kandi biteza ikibazo gikomeye cyatumye Ndayishimiye atetera mu buryo bukaze ku buryo yifuje no gutangiza intambara ku Rwanda, ariko yatekereza strategy n'imbaraga byamusaba akabona ko ari kurimbura igihugu Burundi ndetse no kugishira mu kaga. Nanone nawe ubwe ku giti cye yemeza neza ko ibibazo bikomeye cyane biri imbere mu gihugu bitazamusiga amahoro kuko uyu mwaka wa 2027 datangira atazi neza kazawurangiza nyuma yuko ibibazo byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bukomeye. Igihugu kiri mu byago bikomeye kandi mu bibazo bitagira icyo bita kugeza ubu rutangira nyuma yuko cyagiye kibura ibyangombwa by'ibanze. Abaturage bari mu kaga gakomeye ku buryo azi neza ko isaha ku isaha bashobora kuzamurakarira bino biri by'ubutegetsi bwe bwagiye kwivanga mu ntambara itabafitiye inyungu ndetse itaragize ikizanira iki gihugu, ahubwo inyungu bivugwa neza ko ngo bakora muri iyi ntambara ikigabanirwa n'imiryango imwe n'imwe ifite gahunda ikomeye cyane yo gukomeza kunyunyusa igihugu ibitaragira akamaro igihugu cy'u Burundi. Nubwo cyemeza neza ko ngo cyatumiye ku butaka bwa Kongo hibazwa icyo kizakuramo bikabirana mu buryo bukomeye mu gihe hagiye hagaragazwa inyungu z'ibindi bihugu zo zikuramo, ariko Burundi bwo burasa nkaho ngo bwashese igihugu cyabwo ngo ku kiranguzo kuko uko bigaragara nta kintu na kimwe iyi ntambara ibamariye usibye gutuma abasirikare babo baseba ndetse igihugu cyabo kikavugwa mu buryo butari bwiza. Gufatanya na FDLR gufatanya n'abasirikare bakora ubwicanyi nta kindi bwigeze buzanira iki gihugu usibye kuba ahubwo noneho iki gihugu cyararohije gusubira inyuma muri diplomasi ndetse no ku ruhando mpuzamahanga kikagaragara nk'igihugu kidashobotse. Ubu tuvugana intambara ku butaka bwa Kongo by'umwihariko barwana babesha ko ngo bari kurinda ibice igenda irushaho gufata indi ntera mu buryo bukomeye ku buryo igaragaramo ibyaha byinshi by'intambara bikorwa na leta, ariko noneho byihunza ndetse no kuzashaka kubisibanganya nabyo bikazaba ikibazo. Gukomeza gushaka umubanire mibi hagati y'inyeshamba zirwanira kwishura ukizana ni ikintu kibi cyane ngo kizatuma Neva we n'abambari be ngo bakubitana n'ibyago bikomeye. Iyi ni inkuru dukomeje gukurikirana kuko tuzaguha ubusesenguzi bwimbitse tukakwereka neza ingaruka z'ingenzi kandi zikomeye zizagira ku butegetsi bwa Neva. Hagati aho ibintu birakaze, ubu tuvugana ntago byoroshe. Amakuru dufite aturuka mu butegetsi bwa Kinshasa imbere ndani haremeza neza ko Gisekedi we n'abambari be bahisemo intambara nk'iturufu ikomeye cyane yo kuzatuma Gisekedi ndetse na guverinoma y'ingo bagoma ku butegetsi mu gihe ngo bateguye biliyoni z'amadolari nyinshi zizakomeza kubarinda ndetse no kubashigikira. Ibi bikaba bishigikirwa n'ingendo nyinshi ari gukora zo kujijisha ndetse no gukomeza gutinza ngo intambara ikomeze, kuko ibiganiro bya Doha byagombaga guhagarika intambara ashaka kubyikuramo akinjira mu biganiro ngo bizategurwa n'Abanyafurika mu gihe ngakomeje kwinjira ibihugu bimwe na bimwe kugira ngo bimufashe muri iyo migambi mibisha. Ibyo bihugu nabyo bikaba bikomeje kugaragara nk'ibishaka gutuma ngo Gisekedi ngo nawe ahubwo kubitana n'ibyago bikomeye. Benshi mu basesenguye neza iby'ibi bibazo bikomeye biri kumvikana bagiye berekana neza ko economic crisis n'ibibazo bikomeye cyane byumvikana imbere mu butegetsi byagiye bituma Gisekedi we n'abambari be bagenda bahura nicyo bituruva gusenya bakaba barakubitanye n'icyo bita ikintu gikomeye cyatumye nabo ubwabo ngo batamenya neza icyo bashobora gushira imbere. Ubu tuvugana baravuga ko gutinza intambara ndetse no gukomeza urugamba ari kimwe mu ntwari ikomeye cyane yo gukomeza kugaragariza abanyekongo ko ngarwana n'u Rwanda ndetse ko ngashaka kurutsinda, ngo bikaba ikibazo gikomeye kizatuma benshi bibaza niba Gisekedi koko azaba umuntu uzabasha kukontorora ubutegetsi mu gihe byakomeza gutya. Ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bwemera neza ibivugwa n'amahanga ndetse n'ibyemezwa ko ubutegetsi bwabo bwamaze kurangira, ahubwo ngo bakomeza gushigikira ibintu bitigeze bibaho, bikagaragaza neza ko ikibazo kizaba ari kingiki hari kimwe muri bya bibazo kugeza bitazatuma noneho hari ikintu cy'ingenzi kiba. Ntabwo byoroshe muri iyi minsi, ibibazo biracyari byinshi, si ibyo gusa.